dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo.
Magrasyang bengi po kayo, kalagron ming kakrusada. Malaos kayo po kikatang programang krusada, 75 years full of grace. Ne po. Madalas akakit po magsalita, ayaw sanda ko father talk, siguro, uli mahilig po mag-talk, madaldal. Agangyak man po sa akin social media, pero yan bagya-bagya kilala ka rin tao. Kasi po, makayin po yung introduction ko, nung atinta mo pong kilalang pari, like Father TikTok, dakal mo paring Father Farmer, ating po social media. Pero tinta mo rin pong paring kasing tahimik na po ni katang bisita. Yak balo na magsalita, yaman kanya namang magpakilala ka pa mo. Gamit aming mic na. Mamandar Okay, yan. Sige, okay. Father, yan. Yeah. So, good evening po kay kayo nga. I am Reverend Father Ryan Sumang. Currently, in assignment ko po is the parish priest of the Lord's Baptism Parish in Pasig, Candaba. Among pila na kang ba ng pari? 16 years na ako po kay ministry. 16 years? Yeah, 16 years. At tatandaan mo pa rin assignment mo, amo? First assignment ko, making assistant parish priest ko, King Our Lady of Sorrow, King Dolores. Assistant na akong Father Len Flores during that time. And then, kanyang Mika reshuffle, may assign niya King St. Jude Tadeus Parish, King San Fernando, and then karin ko, tinuki ko naman kayo. Tinuki ka? Tinuki ko, megdikon ko kaya ka rin. So, meg-stay ko ka rin for about 1 year and a half. And then after naning assignment kong deacon and parish vicar king St. Jude, may assign kong parish priest king Santo Rosario Parish king Bulacus, Masantul. One of the coastal parishes king kaya katamo pong archdiocese. So 3 years ko ka rin. And then after naning Masantul, may assign kong parish priest naning Virgen de Lourdes Parish king Talang Candaba. 6 years ko ka rin. And then after king Talang Candaba, may assign kong parish priest king present assignment ko in Lord's Baptism Parish. So 10 years na ako kanyan or mag 12 years na ako king Candaba. Minalis ko mga barrio pero the same town. Yeah. Pwede palitan niya mo. Pwede oh. Talang Candaba and then linipat kong barrio, Pasig, Candaba. Pero Kaya, different vicariate. Yeah. Kasi Talang Candaba, kaya beking Holy Redeemer Vicariate and then in Pasig, Lord's Baptism, kaya beking Mary Help of Christian. Among kalupad na po din kutangda. Siyempre, baita pa po pisabing kaya kayong BA bilang pari. Makanano ka pong milob seminaryo? Among marami nga ba rin pa magpari? Actually, kaya na ako, late vocation na ako bali eh. So, before seminary, may garal ko Assumption, University of the Assumption. Kaya ko ka rin. So, although, akakit kay seminaryo, itang may intriga ko ba? Ano kaya yung BKN at katahimikan, wala mo lang tao nga. So, and then after may graduate ko king Assumption, tinuro ko 1 year king Assumpta Technical High School. So, karing king Sabdaring Madre, karin, uling Assumpta Technical High School is being run by the Assumption Sisters. So, bala mo may inspired ko and then may flame up yan, kana akong bukasyon. And then, nakaking seminaryo, sabi ko, itry ko hanggang 1 year mo sana. So, I tried, exam ko, and then, may pasar ko, live-in examination, so may pasar ko, and then, interview, may pasar ko. So, sabi ko, maybe God is calling me, kayong makanining bukasyon, so hanggang tuturo na ako kanito. So, sabi ko, itry ko, 1 year mo. And then, nag-enjoy na ako man. So, after 1 year, sabi ko, sige, try ko pang another year nga ako. Then, ako malayan. May aring 10 years formation ko. Ma-ordain na ako pala. Tama kanita. May kumpisa mo, ketang curious ko mo yan. Ano kaya yung baking seminaryo mo kanya? And then, masaya naman. Makanita. Kaya po ding mestra ken, po. Yeah, ding teachers. Teacher. It's never too late to respond to the call of God king ministry. Among elementary o high school, yung kaya kay
yung teacher, as a teacher? Secondary. Secondary. Secondary, awa. Junior Kasi high school kabang mag-aral ko assumption, philosophy major ko kanito. So, ana ko karakala vacant. Vacant ko mga 3 or 4 hours. Ingka na akong alang klase. So, ay isipan ko, kaysa aking lumibot ko, kaysa aking mamasyal ko, kaya magbulakbol ko, mag-take kong kay methods of teaching. So, kanya, akumpleto ko lang rin methods of teaching, niya eligible ko to teach. Although ako may take board exam kanito, huling linob na ako seminaryo. So, ito. So, after a year of teaching, isip ko, baka sana ako piningapong gino, kaya makaninimbi. And then, masaya na itang penamdaman ko, grasya na ni nga pong gino na kaniting King BAI ni, sana ako. Yung nga ako piningka na akong motto is, my delight is to serve the Lord. Itang mga nita, itang... Yung bispo? Bispo ka ha? Oh, no. Alin ako man obispo. Bigla kaming Pero delight. itingkay ko, ingka na akong, itingka na akong bibiyayan, itang, my delight is to serve the Lord. Ala akong aliwang pagnasan at panibatanan ni kanakong tula, itang sumuyo ko kay nga pong Ginoo, sumuyo ko kay nga pisamban, itang to be in communion with the people. Wari, kaya katamo pari makanya nitang kukwa kang sikanan, potang mapagal na ka, kay nga pamakipag-ugnayan tamo kay nga pong Ginoo, kay pamanalangin, ating kaya katamong gagampanan na kasuyuan ka rin tao. Totoo makapagal, itang dakal ka schedule, dakal ka programa, dakal ka activities, and yet, at the end of the day, after spending, exhausting your kaya kang kapagalan, itang, at the end of the day, masaya ka pa mo rin, uling balo mo, sinuyo ka kingapong Ginoo. At iting panibatan, ning tula tamo. Opo. Yeah. Sabi ko lang din, Yabong. Yako balo nung... Magsalita ya. Aliwa, sabi ko, tahimik ya po si Yamong. Yako balo nung tahimik ya o yako biyasang makarandam. Kasi yun kay padimdam makanya. Kaya bigay po, kaya bida akong community na. Teo community, yeah. Kaya Kaya beda ka Teo community Pero kung for bubulot, diba? a year. Ali ko, tahimik ko mo talaga. May inspired ko kasi kaya kayo. Oo, kabut ko masigla. Ay, ba't? Ali, Pero tahimik ko naman kanta, di ba? Oo, Tahimik tahimik ka. Tahimik ka. Maminglit ko na tahimik tam. Ali kasi po, interesting nga po yung kwento ng among kasi king katahimikan na ning karakalaga gawa. Kasi ano yung biye Paris Fest niya mo. Yeah, liwayang Bia Paris. Hindi mo inade, balang, bantayin din dyan da po ding tao. Kasi balada din tao among, itang latang gagawan, potang Paris Fest ka na, potang, lala potang makasaraning pisamban, balada, etamo magobra na. Pero at nagkepong karakal alawang other things to do. Activities, programs. Mission na po. Ante mo, balang Sabado mo, manala po mo yung schedule yun po. Sabado, yung ka na akong schedule. Mag-start ko 4:30, kaya tang ka na akong first PM na po yan. schedule, 4:30 p.m. First schedule ko, and then 5:30, and then 6:45. And then the following day, Sunday, 6:30 first mass, and then 8 o'clock yung second mass. And then kasal, nung ating kasal, and then binyag. Yeah, makanya. And then afternoon 4 p.m. yung next schedule ko. And then uling malapit ko Santa Ana, sasahap ko ka rin bisa kay Santa Ana. Itang 5:30 and 6:45 Santa Ana laring bisa ko kanita. Amo nga banggit mo po itang magmisa kalalawang parokya. Mga nano po ito, balang pari allowed. Kasi mga yung putang daring manal betam. Iya pong re kasi, uling maraguli yung sakop ng parokya. So, may niya diyang sakop kaya kaming Paris Priest malapit. Ya ako, ang po yung Father Raffison, yung kay San Agustin, Santa Ana. Uling simultaneous la, retang misa ng Ana Mabarrio. So, eno nga na pagmisan dito. So, may niya diyang sakop kaya kami. Bangkanita, midinan lang misa, retang barrio. Kasi nung Emia Sopan, most of the time, makancel na retang misa daw, wala elami pagmisan. So, bangkanita, masese, kasalpantayanan da, rening aliwang baryo, at emitok nanging misa, ikaming mamantabi ka nga pong re. Opo, ating kayo po mga niya na approach kami pong pari. Kari nga luwami pong kasiping nga parokya, ning kayo sasaop kami. Yeah. Kay ba't, ning kayo pumangot ang lamong, ating kumburing pari, pwede magmisa automatic yung metong lugar. Nang house po kanta. Dapat
At lang permit. Atin lang kay, manyad lang permit, asa manyad kang courtesy call. Mag-courtesy call ka kitang Paris Priest bilang respeto. Nakamang kararagling pwedeng lungob na mo kitang parokya na ding metong Paris Priest. You have to ask for permission. And then makanyan mo naman, syempre, detang mag-invite, you have to tell them na, ay, kailangan, bayo mo ko invite, i-inform niya pa mo yung Paris Priest or manyad kayong permission na nung man magsilbi kaya itang schedule laboriyo o itang schedule anyawaran nyo, you ask for the permission of the Paris Priest na sige, pwede kayong maninto na pare, pwedeng magmisa or ganap kaya itang anyawaran yung schedule. Wow, dapat po balda rin tao ito. Balada kasi itang uling tong kalgong pari, automatic, pwede yung munta. Pwede ang munta. Kasi po- Uling kaluguran din O kaya uling ka mag-anak uli mong tinlang pamiyabe, burida, ila na kaagad din kukumbiran daw. Naman po pwede makanito. Siyempre po, kailangan magpasintabi ka naman. Paindis po ka kaya tanga Paris Priest na nitang parokyang ita. Opo. Lalo na po misa namong. Siyempre, with due respect ka rin nga luwa pong religion na po. Yeah. Kasi minsan, balada, pati aglipay pwede magmisa kaya katamo. Ni kayo po, ali. Na po. Kaya ni minsan mag-require tampong celebrate. Na po. Itang celebrate, bala mo po ito, metong yung ID niya po ito. Balang passes niya na pari kami, with good standing, With good na pwede moral kami, good moral standing, na pwede kami magmisa kami itong lugar. Kaya mayroon kami permit. Kaya po kararagli na. Kaya pinimisan balda rin tao ito. Kasi o yan po yung biya parokya niya mo. Ante mo po kamong yan po yung parokya yun. Nala po rin project yun po. Geni, kasalukuyan ng project ni mumuna king BEC, itang anyawaran na rin kaya katamong obispo, itang lalapit tayo, ing maya pabalita ka ring tao, pangkanita, ing detang atsukeng laylayan, detang atsukeng lele, ing damdaman ding maya pabalita. And then, itang pamagbisita ka ring masakit, itang pamaglanya. And then, ing meto nga inumpisan ko kanyang pandemic, itang mag-counseling. Kasi kay theology, di ba, tintamong training on counseling. So, during the pandemic, karakal ding may depressed, ting ating anxiety. So, sabi ko, if ever nating daralan depression, and they can schedule na I could talk to them, bangkanita, sabi ko la, antabayanan ko la, nung nanuman itang karelang problema. And then, atin purmero, bala mo, marinela po, o kaya itang balong i-process, itang karelang pagdalanan, pero ditak-dita kaya tabayanan ko la. Iting meto nga masanting kay ko keng pandemic. Uli na nitang dadalanan, nakasakitan, at kapag subukan kitang panahon na ito, may kapag reach out ko, may karetang taong daralan na depression and anxiety. Okay. Pero ikaw mo, habang may pandemic, mana na kami sa yung pandemic. King South Damo rin, ding kaparokya, itang karelang pamanantabi, King Paris, pamanantabi, King parokya, itamo na nga, may kasakit tamon kaya itang panahon na ito, and yet, at sumo kaya katamo itang pamag-adjust nung nano itang kaya itang sitwasyon na ito, nung makanano tamong how are we going to cope up with the present situation. And then of course, with the help of our parishioners, maragulitang saup-saup, maragula bagay ita kaya katamo, bangkanita, we survive itang panahon na ng pandemic. Pandemic mo niyang, kasi mag-follow ka rin, kaya betamparin. Pandemic kanta kami gusto bike o bike pa ita? Even before pandemic, mag-bike na ako. One of my form of exercise, biking, hiking, yan, o kaya jogging, makanya. Yung pa mag-bike mo among mga palaut ka. Bala mo mga palaut ka yan. Medyo, nengkay, may papalaot. Itanga manwandang century run, itang 100 kilometers run. Kasi ganita, dinurot kami from Candaba going to Nueva Ecija, and then dinurot kami papunta Arayat, pauli Candaba. Yeah. Talaga? Yes. Walking? No, biking. Biking. Yes, biking. Kasi po, Century run. Yeah. Banta-balda po din pong
manal beta mo, din katang kaparokya, kakrusada. Din kayo po kasi, ko si uling very showy, uling pati exercise. O ting pari mag-exercise siya. Oh. Kailangan tayo, tanya mo. Kailangan ito, especially kay yako kasi asthmatic ko po among. So, bangka nito, ma-enhance ka na akong health, masyadong susumpong po mag-exercise ko. So, I need a regular exercise. Nagyan kayo mong kwarto, kunin kayo, push-up or weightlifting. Deta mong enak makasindagulan ng katawan mo. Kaya mo, deta mong lightweight. Bangka nito mo, may pawas ko. Yeah, mga nito. Makanya po yung biya ng Paris Press na po. Among ate mo yung biya mong bilang Paris Press na po. Nanulat ang highlight, piyaka masaya. Potang asa Paris Press. Ing peka masayang part na ning kana akong biya bilang Paris Press. As of now, yung masayan ko king Bulacos, king Masantula sa Paris Press. Kasi nakasakit ting kabilyan ka rin. And yet, hanggang masakit ting kabilyan, itang masaya ka. Itang one time, tinext da ako rin parokyano, Father nga mataas ang tubig, baha nga kasi tingkasal Mataas ang tubig ngayon, mag-sandals na lang kayo para makapag-misa tayo. O so, ako naman, mag-sandals ko, dinatang ko ka rin. Kaya niya ngakit ko, aliwa mo pala yung dala ng makalbog, pating chapel daw, makalbog yun. Kaya, kahit ng Korea ni kakasal, sigurado ba kayo, tutuloy pa natin ang kasal nga ako. Oh, Father, tuloy na natin. Patay na yung mga baboy, Hindi na pwedeng buhayan, So, tiloy mo yan, kasal. Makagown la, makabarong la, makasapatos la pa. Pero tinalas kami ng kingalbog. Tinalas kami kingalbog. Magkasal ko, makababad kami bitis. Magmisa kami, dengegan-ganang ninong-ninang, dengegan-ganang megated. Dengin, turats da, gagato yung karelang gown kingalbog. And yet, masaya. Kailangan mong gampanan yung katungkulan mo bilang Paris Priest at kailangan mo na mga isundo na yung kasal. So, kamayarti dapat nung nanong at yung gampanan mo, itang obra mo, gawan mo, itang obligasyon mo. Pero hanggang masakit, masaya. Kaya ko mo mabibili ka rin Paris Press na po. Itang, awari na minsan ding tao, mamili lang pari na. Ikami pong pari, we are willing to adjust kita sitwasyon na. Kailangan mabiyasa kang mag-adjust kaya sitwasyon. Atin po, matasing albog, matasing danom, o may wrong turn niya, kaya kaming bankero. So, mig-chop kami, may dilo keking kaya, talagang may basa kami nga. Kailangan kong magmisang mete. Magmisang mete, tatagas kong danom. Kaya sa aking muli ko pa king parokyo. Tatagasin da no, megmisa kami, del libro, mabasalangan. Kauli ko anita, malagnat na ako. Alam mo, malagnat tatang na. bless ming mete. Basa-basa, kanya naman yung alam mo. Kanya naman niya. Mukha yung tastola mo. Kasi ka rin, bayo ka makapagbalik. It will take time So, kaya sindo ko na yung misa. Yung kabanggit ming mete. Kasi pares kami po kasi kinyang Bulacos, Masantol. Masantol. Ako Malusak na coastal parish. Sebitanan po. Karin pala po, tas sinabi ng alas 2, Bri Isabel, living na. So dinatang ko rin, siyempre, ako daratang ko ba yung oras Pero, uling 2 o'clock pala dapat milakon balo mo na kami ket. Ikit kami kilibutan na ng ilog. As in, karin pa mo po itang intersection na iningilog na ning Masantol, iningilog na ning Makabebe, iningilog na ning Sasmuan, kay ba't ita pa yung Cemetery. Ingkay, pada ring Manila Bay. So, bursabihan, ingkarent at chocolate. Balming gewa ko. Makatigdo ko. Bibless kay Mete, kakaya ka. Mag-adjust ka na. Talagang mabiyasa kang mag-adjust. Pwedeng maselan, pwedeng mayarti ka. Muwagan pa na kaya kang obra nung mamili ka, nung maselan ka. You have to, at saka, kailangan nung nanitang kabilyan na rin tao, makibagay ka. Mag-adjust ka karela. Mag-adjust ka kaya karelang kabilyan, kaya karelang sitwasyon. At makanita tayong bobye, paparamdam karela, presensya na ni nga pong ginunin. Kita mo, magbabata mo kaya kabilyan daw.
ita mo, babiyata mo yung sarili mo, kaya tang sitwasyon to. Ito yung highlight ng pangapari mo na. O, kapila naman ang lowest part, Father. Lowest part, putang masakit ko. Ating, ngeni karing mituking simbambengi, lalagnat ko. And yet, kailangan kayong isundo yung obra niya, kasi kailangan kayong isundo yung misa. Kasi ala na akong mamalit ka na ako simbambengi. Or, karetang penandita talagang, ako nagyong talaka, duli na ning masakit yung panamdaman ko niya. Masakit yung ka na akong kondisyon. O, ito yung lowest part. Karetang lowest part ko. Kasi madalas sasakit ko Sa seminarista ako po, panay akong sisipon, panay akong lalagnat. And then ngayon, kailangan ko yung regular exercise, bangka nito, sisikan yung katawan ko. Ito yung lowest part ng biyaning pari. Na po ating schedule kailangan gawa. Kailangan gampanan. And yet, mo na talaga yung talakad. Popay ang pena dito, pelalong boses mo ako na yung magsalita. Uli na ning kanakong sitwasyon, condition. Ngay tang buri may man pong cancel metong kunwari, metong okasyon o ning balo mo din tao prepare la, migsadyala. Makarine. Ba't ika talagang Pamilitan mo yung katawan sarili mo na. And then, kahit makakutang na ka mo, agyo ko pa kaya. And then, kanita akong mga Diyos ko nga, tinampasikan ng bangka nito, agampanan kayo, hindi nga kanakong obra. Balo mo nang ding kabang pakandamanda ka, but minsan at atandaan mo din tang speaker king recollection. Yeah. Pati kanu itang pama na inaisipan. Kaya imagine na, king lugar da na kakanang pala itang bulong kapaya. Kapaya. Uy ako. Kaya patatikman nito nga ako. Opo, ilagada po kayong bulong kapaya, kay ba't igisada, ay tao na kayong soup, ito na yung pamanganda. Talagang mag-adjust ka niya mo. Mag-adjust ka. Kaya, Nung nanong iyapag do, siyempre, makapag-request pa. Nung nanong nga tsuka rin, iyang pagdamutan. Iyang, kaya katamo nga tanggapan. kaya mo, nanong message mo ka rin nga nakapari, tungkol king adjustment ayan. Kareng anak-anak ka pari, itang umuno, makibata mo king ahos na ni nga pong gino. Makisan mo itong tao, makiagong tao, king mission. Nga pami pa siya king maya pabalita. At ita mo, we were entrusted na makiagom kening mission na ini at sana ibiya tayong sarili tamo. Nung nano itang kaya katamong kagiwan, yung kaya katamong gampanan. Nung nano itang katungkulan, yung kaya katamong gawan. Bali nuno ka rin kami assign. Maragulyang parokya, malatiyang parokya, masakit yung kabilyan, manawa yung kabilyan. We give our best. We give our kaya katamong serbisyo, kaya katamong kasuiwan, kaya nga pong ginot, kaya katamong parokyano. Kaya naman pong kikatamong makatuang pari mo. Kaya katamong pong makatuang pari, ako pasalamat ko. Muna kaya tang serbisyo, apikalubyo, kaya katamong pong Santa Iglesia, kaya kayong pamaningat, at kaya kayong pamagbalasakit, karing kaya kayo po maging parokyano. At kaya kaming bayong anak-anak kapari, ikay pinglalawan mga ting inspirasyon bang kanita, ikami man panikwanan ni, isundumi, kaya kaming kasuiwan. Amo nga niyang isa nakasab. May pagkwento ko, yapong Ramil, yapong Rap, ang po yapong Louie, Jello. Yeah, kapikarya ako na. Kapikarya ako na rin. All places na karing senior press yun. Yes. Nangasabi mo ka nga pong, mumuna ka pong Mark. Kangapong Mark, even king kayang medyo maki-edad niya, sabi tamo, pero very energetic pa mo rin. Akit mo talaga itang gigil na pa, king kayang ministry. Yan. At saka kaya na at nipantay makyabi kayo ano. Oo, talagang pati ating kaming gathering, ating kaming event, makiyabi pa mo rin. Kanga po Ray. Yapong Ray, the same, lalo na king BEC, talagang ane ka sigasig, king pamagpatupad, king programa na ning BEC, talagang balang baryo, balang sityo, pupunta landa, balang bale, pupunta landa,
At inya naman may tunging Santa Ana yung parokyano, karing gagawan tamong modelo, karing kaya katamong bingisi. O yan yung karelang kagiwan, o yan yung karelang sipagan. Ang hapon Jojo naman. Yapon Jojo, ay, hands up ko ang Yapon Jojo. Very, ane ka ganaka, ane ka kapanatindi. Lalo na king karelang karing kayang parokyano. At makanyan mo naman, ane kalugod karing anak-anak ka pare. Itang papaakakat mo talaga na ilaring koyo, apulayan mo, anyawaran mong sao, talagang eda ka paboren ang tabayanan na ka. At yung pangakalawang kanta, karing Kim Mary Help, patin pa. Alana. Pero karing, nino karing medyo senior Krista mo itang pinaka-idol mo. Paris Pres ko dati, Father Ray Cruz, yeah. Yung Paris Pres na ning Santana, Paris Pres. Paris Pres. Kasi Paris Pres kay San Simon. San Simon. Yes. Kanya mag-exam ko seminary, ang Paris Pres Meganita, Father Ray Cruz. Kaya ako may inspired na loob seminary. O among family mo naman. Kaya nga, Tika family pantay ko, makaulik pa mo rin, dadalawang ko rin ako. Last week pa mo, habi ako lang mega SM, di ba, kumayan kami. Yan. O namin kaya kaming family bonding. Tanga pasyalan ko la, patangkay, sopang ko lang mag-grocery, manyali. Then, muli na, na mo. Malagad. Oo. Malagad. Then kapatid ko, then kaya ako manakakit. Then pangunakan ko po, tanangatin lang okasyon, kanita ako nalayakakit. Yan. Anya minsan mong tintang assembly, bagit doring family. Tingka kaya ba pamilya king kumbento? Then kaya ba ako yung kumbento ring dara ko. Tita Miles and Tita Heidi. Uling Related laki ka? yeah, kapatid nung ma ko. Ila rin kaya ba ako. Uling matualan dalaga. Ilang may nyese ka na, kanya nga na ako pa. So ilang kaya ba ako gani king Putan mapali ka bunto ka rin may bubugnos. Ali naman. Ali naman. Ay, kasi makayang kayo po kwento niya minsan ding pari. Shock absorber lang. Shock absorber na rin nga beking kumbento niya. Ali naman. Patsema kanito, punta lang ko na mo, deng aso ko. Ting ko mang sese aso. Ila rin kaya abe ako. Nagkay, papanigan ko king kwarto ko. Ila, nampakinuman ko rin. Gana kahit tagayarong na yan. German Shepherd, deng sese yung aso. Pangamuanan ko, ikaw yung aso na yan. Deng aso ko lang. Magkialong nakakanta. Makialong na ako kanito. Gana ka na talaga nga mo. Pero shock absorber mo. Ay kasi pisabihan nga po yan. Botang kasi balata kasi rin tao. Itang simple mo yung biya pari na. At yung tamong family mo naman, of our own. Then kaluguran, former parishioners, present. Na dingi ng concerns na pa ng Archdiocese, programa na pa ng... Ningay po, yung totoo na maka-overwhelm na, karang gagawan na. Maka-overwhelm, sobrang dakal gagawan, and then dakala pa rin aliwang misisingit schedule. Kaya mo na, bahal mo ka na may pamit na ng patingapon mo. Kaya even yung whole week, kamuna lang, kahit yung pamakisabi, pwede kayo po kayo ni makanining Aldo, pwede kayo kayo makanining oras. Ano po kaya muhatang gan singit mo niya mo, gyang tanang painawa mo, kay pagbigyan tala. Ang po itang kasali sa schedule tambing lang ting maten. Kaya ting masakit. Pero ako ding mete ang gyang ako mag day off, tang Monday nung kailangan kong pagmisa. Pagmisa ko la punta lang. Timo ngayon bayo kuminta kaya ng recollection tambig, misa ko pang mete, 8 o'clock. Kasi bukas libing dan so marano nyo. Atin na akong maliwang schedule, kaya tang oras na ng libing na, so kaya kung makapag day off, magbisa ko, kaya maglanya ako. Kasi dito ilang, most of the times, ilang yung buring tatanggihan dito. Tanggi kong munta ka rin birthday, pero yung mete, kaya tanggihan pagmisan. Yung masakit kaya tanggihan kaya puntalan kaya alan yan. Kasi ordinary atang penan dito, kailangan ding panamdaman ng presensya na ning apong Ginoo. Karetang masakit, bang kanito, itang grasya na ning apong Ginoo, yung nyesikanan kaya, bang kanito, kumayap ya sana, lipalda niya pa sana. Ting kaya mate naman, itang sakit na nitang may wala, kaya kang taong pakamalan nitang. Parang damdaming inga pong Ginoo yung mamantabi ya karela. Kaya tang lowest point na ni karelang biyer.
So inspiring na po, mo. Yes, Oh, yes. aki may tahimik pero makainya po yamong na po. Kaya pagbiliban ko po din, ila po rin pinakawali mi dati kasi seminaryo. Yes, yeah. Inong kabarts mo, among? Father Aris Maniago, the father farmer, hello to my classmate. And Father Nick Panlican, taga Tarlakia po. And then Father Arnold Punsalan, Father Notnot. At Chuya King New Zealand. Chuya, New Zealand. Yeah. Kaya, anya pong ikit, misa namong ikit na kayo po mag-reunion kayo din nga nakapare. Ay, Yes. anak. Kateo bale. Wow. Kaya nga So, nakakita Tarlac. middle kanta na. Middle. Nanilagit ang kay reunion. Kateo bale. Wow. Yeah. Di la rin dito maging community kay theology department. Ateo ne. Teo Bale. Bale. Ilang Yeah, abi Balam natin Katubale. siya? Ano ne? Katubale. Kateo Bale. Ngini kay Paikwa, taklak ko buntok. Kateo Bale. Ano na kaya rin niya ako yan. Halika sige ko po king guys. Actually, pila niya bang kahit siguro 6 or 7 batches na kami. Starting kang Father Angel. Ang gakari pababa. Father Angel Gambo pababa. Wala may iniwasan nyo kami na. Ali, kaya ganyan, ganito iabe na kayo. Yabe nyo kami. Abe na kayo. Abe na kayo. Makakain ko rin na itang akaita kayo masaya. Awan eh. Kanta, tetera, Oo, mag-swimming. mag-video, mag-swimming. Yeah, oo. Kasi kailangan tamparitan. Kailangan ito, yeah. And then, iting kaya kami peka reunion, ding Atsuken Tarlac, ang po pa rin keng Pampanga clergy. Laging gagawan tamong. Twice pa mo naman. Twice pa. Yeah, twice pa. Sana maging regular na. Sana pit Oo, maging yeah. regular, yeah. Kay Yeah. Christmas party, abe na kayo. At ilang balak Christmas gathering, yeah. Aten, Yeah, sige. December by December. Abalo mi kayong tapot ang yarinan eh. Potang akit yun eh, king guy, king Facebook. Facebook. Kasi sikat na rin nga abi na pumamong eh. Katubale na. Dakala sikat ka rin eh. Father Farmer. Father Farmer, Father Joel Gatos. Wow, Joel Gato. So Yeah. yan, sikat la pureta na. Yes. Pero atin mo rin pong mas sikat king puso ko. Yap nga. Nakatahimikan pero lawen niya po. Kaya, among final message po rin kakatamong kakrusada. Manal ba po makiramdam Balang Tuesday to be inspired karen pari, karen laiko, karen kabe tapos susuyog Santa Iglesia. Kami po bilang pari, anyawaran mi po na sana yung antabayanan nyo kami king kasuywan na kaya katamo gagampanan king Pisamban, king kareng balang parokya. At ipanalangin nyo kami po sana na parati ming tanggapan ng grasya na ng Ginoo. Mipasignangan kami, king kaya kaming kaladwa, king kaya kaming kaisipan, king kaya kaming pamikakatawan at kasalpantayanan. Nanumang kapag subukan na kaya kaming daranasan, king ministry, agampanan ming miyamasamas at bitmong katapatan, king kasuywan na pikatiwala na ning apong Ginoo kaya kami. Kaya kimbulag yun na po ng kakatang Arsobispo, yapong Dong Labarias, yung kakatang radio station 91.9 Bright FM, yung media na po ng Nuestra Sinod del Carmen. Babiyami po kayo magrasyang bengi, kaya kaya po nga ng kakatamong kakrusada, kaparokya. Bali po, kayo mamiling pari, kasi king kakapiliyo po, dakalang pari. Dakala po ibubulat, pero all of them are good. Very good. Very good. Very Lalo na po good. Father Ryan Sumang ning Lord's Baptism Paris, Pasig Kanta. anak ng Pasig naman kayo. Anak ng Pasig. Maya pabengi po kaya kayo kan. Good evening po. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be
God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Heart of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.